tang asong slogan na bangke utang hello khair aje dan kacingrum hello khair ale so heti kan si tum la kese kacingrum na yelong pemasar na itu kan kebori long bisias kan da cirap dulu so ini bangke batai cingwai dan ini bangke ini ngarong andengan ngele banget ini terus cilon sar kan si kese sibat lupa rumah ini cerai pemulau ini orang pati lo si cacing rum hilok hele bu bangke lah lo itu mak ngon pisung hektik along situ sudah soal pisung pun itu hang nang hemprek lah kayak long lelang nonton lah hemprek kalau itu ceng lok itu bordar bang nang bang lo kan kosong cerai kau itu ceng lok apa itu mah along liar lo relax nang bang dopik kan bang dopik lah itu itu peong ini ceng lok non itu mah karbi hari semar program so tu yang nang student tu 8, 9, 10 jadi itu lah drugs raki coba nama kahino do piglo lah yang semar bang si hino lau tu itu kayak future masih lagi dapat selah aki sum do pig lah yang masih tahu iman hotel lah si kesi yang si cibung do hotel lagi cepayok pun untuk ning itu ini cibung lo sudah tentu klaim lu deh, jumlah kisum cuman bagi pihak umpo, kuning kilo, sila so kiasi itu klaim lo itu kita ngasong mentakan kita sirap umpo, and break, kaji song mencemlok, long tin kami kisias kita nih, mulai kita ngasong sirap umpo masih ini, so kecil lagi, kecil, pakai minta, lalu apabila KSC mencari bom, rupo tu mata lisensi itu cendok, langsung cenderung tu na, diklaim na, di politik mana terolok, PNX KSC presiden Kementan, Universiti Kementan, kalau tu kedua di Surabaya, ini datang waktu nak dan mulai cuma pemulung, selalu mulai curug, PCS kan nombor langsung. Ini tu Carbon X ahin ben sampai ke Robi Barbrilo. Ate ini ke si historic day, a historic moment pun itu pun lo. Ate biba Carbon Association Ropo Roto orang itu open aja. Carbon lo, Carbon khai itu mahung hak ason sido. Lapen kamat hak itu nuson sido. Bos sampai pini Carbon orang asal itu pen, alang tu macam itu pen, alang tu kapor i pen. Labang so KSA Ropo Roto pan ke panglung asai ke pen alang tum pini abange tichun lo posit tum kroilo la sini tum ningarong parprig lo la pen Ropo KSA a president secretary la pen members tum alfasa meni tum pur wangchu KSA X ahin ben pi pon pajirlo pi malang tum ani kematha je karbi tum same itum ta jing thun ji paprang dun ji la pen asai glem do pik la ningisi kali te e la pen chunche la pen papleng un e pu matha se pini alang tum la bakso isivet ke do thega pot alang tum ban tamen tum so perfect lo la si pini nitu da karbiang long karbia khai do ba nitum abirta kime kipikang tung la lo pini pena ba ke karbi student association la ke isivet lo da rupia velo ropo velo da la song sa simbol sa me inglong pot ang ho kapre sa be pini ani ba ke nitum pawe pondesong si manlo la si ditum ring arong pik ditum karbi student association X tupen same la si nil tum kadoga ben same akero bilo la pen press media tum same nil tum malam pini ditum la bangso KSA tum sibet ke dolo walam nang kon pa besante nil tum ningarong perfect lo we express our heartfelt thanks and offer our gratitude to the Karbi Rong Saramai for taking these steps, these initiatives that are fragmented KSA, the factions of the KSA, to bring into one, to bring into unity. So for their efforts, today we could see the result. We are very much happy and thankful to the Karbi Rong Saramai and also the KCS and also ourselves, our ex-KSA. Choro Parpiglo, labang so, may betul higap. Abot di rumah ningarong parpilo. Kem pedang ini army. Kesir ko
akor victim sisteme alang li khe phani matha pon rongni rong pa phani matha pon dapen ke bang jilang karbi kisung ki boy pa jok ki khayam ora go matha pon si alang itum utho ning chi lui pen alang utho keng kam nang chi lui thu iklai vet ini kar dia rong sar amai la pen ke lamet amai la pen ki cs KSD barin netu lapen ke KSD report netu atum do ampen isiya ke klai dopo opini alang itu pen cingwai cing sai si don sar si ini kadu kawi kar dia rak tu kantame aktu media hoi batai penang kia athenu KSD ini ke klai vet do alam thisi nani tumhan pachini lo kadu rekar dia arah depan, tapi tu pasal kekleng wedang bong, tapi tok bang pi, ketigre bang pi, tapi biji yang tak, seri yang tak bang pi tu, nang cerap nang cetudu, tapi kisi atum klem bali ma bang pi tu, tok bang pi, cerap cetudu, he pan je mathapon, rongri rongpan pan mathapon, lamati je mathapon. Pen aja ini nama ni cumi ini anu cumi tu hokon si ini pen ke kes ni ruwet lo mapen non ke bangki November tarik ingkor appear ni si ini la kacing room kes ni Mei pu mapen cun bang pan masuk ni si bang dapo election system pen si kondak po kasi ini la so mutak di don sarsi kadu kami kal biara suka ani ngarong ponpo lapen ke kadu kami asong bong mo ke bang jilang tadi ingko da li November sipus tame kadu kami arak suka me kal bang ngaras tame hosoni se ya kong orang di suri lapen ke muluk sita nang si turun po ardi nang petun po lapen ke CSI tum tame ang sa kong tipo kaya pana tisong pon ya tuar ala lang tumisen pen ya pon tekon po kisini tu ini so enak dia main untuk cumi lipat lo lapen ke langsung main kan sini tu tapi lah KSD tapi ruwet islai vet lo pu langsung kita kira anu panjang phải chứng phải gọi là tiền kể của một số thứ là so that the result của some chứng ngoại tổng bên này thì report KSD đó. So itu je nama so bang lah KSD tu mungkin lah sebab kita pending asal betul functioning bang ada lah lapen ke alang itu program bisa mega so tapi bang itu program ko dan dalam kita itu pun si mangga akla ni si kita bagi November itu dan so dia kena bang si yang itu nak ini itu kan sudah buat kan pada si movement lang chin Nakira bo be there. Kalau langsung kamu Coba kayak itu bang buket itu. Ang kacing tur atau warga itu dia pak, jadi tu comai pelong tak kacing baik tu loh. Kesia sebelum dia hitam anak si kelompok, lame karbila merame itu dia lame kena akhir nak kelompok. Kesia itu makai lu cari apa? Ang asong keduaan, kisung di poya alam so kelompok tu. Mau tak pakai? KSA Roni Rotan masuk kacat hak itu kok aja dia masuk non apa apa masalah tu penangan iklan kita alang itu kapacing di siapkan penangan iklan kita penting si akimi ang kekeklang mga lalo rupo KSA itu sedang isi web rupo si kado itu tapi di dingarong alang itu man aku putot aku itulah pini hai kuni acik lo ikut api apa bangke alang itu sih pini baik kuat
mana presidium so tentang alam kunci itu lapan konvenor dua bangke alam itu masih ganti bang itu ai kunia ciklo abangke alam itu han election kan si secretary presiden invite pon itu lapen ke bangko presiden bangke ada bang candidate man itu lapen bangko secretary bangke secretary candidate sin man itu abutars tukang bay bangalasan no karbila meda meda bangke PCS pen bangke kalbi ro masara meda bangke lapen alang itu grupo KSA tu bangke ke rason si bang haro ini abutars ada ini tu apensi secretary presiden invite pon itu lapen ke alang itu mantap puthap itu arpun timesen kipi durlong japat alang itu aru tunang si presiden haidun dede ma secretary haidun dede alang itu maru han bangke assistant secretary lapen bangke dunmeku vice president of kusi ekon ko kusi pini ada juga sana bang itu sebarai so saya pa cunci pan ini tu non marke bahan paklang bilang sika election officer standi patiponasi bagian mong karara tu kali KSA cinggung nanti ko penangana muli tu kaningge ha kini kan mang KSA report tu kami aning samjin ko ciproisar adu ba bela labu ka di penangana itu kene kamatha ke lele do kus kami ke pleng do kus mi ka do wi cirosi itu wet ke dunia alang itu nam cak sepilo masih itu clear dia bangke terus tak pasti itu halas orang ini memang sebagai presiden apa yang interim kasa komite kan keciprumen trafam dong alang itu aru habar langsung singkat sih halas ciprumen trafle dulu kan full project langsung election conference dulu ada apa sih secretary presiden full project alang itu pasti buat bulan kapke ni ngarompar kabila melami maksudnya कैसे तुम के बंगलान अर्नी लाम से क्लेम के मैसेंजर पान करके हम इशू रिकॉर्ड लाम से क्लेम के मैसेंजर पान नंबर में ही नेक्स्ट टाइम भी ये जो भी बाजू का अपने निगरान कर चलो